Muri Bunga Bunga Ubuzima muri iki cyumweru turareba ibihumanya umwuka mu nzu dutuyemo. Ni ikibazo gikomeye cy'ubuzima gisa n'ikibagiranye. Niki cyakorwa kugira ngo umwuka mubi urusheho kuba mwiza mu nzu? Impuguke zifite icyo zibitubwiraho. Ese ubundi ibiterwa mu nzu bishobora kwingurura umwuka duhumeka? Abahanga bakomeje gukurikirana ibijyanye n'ubwandu bwa virusi ya corona mu miyoboro icamo amazi mabi. Izo nkuru hamwe n'izindi mu kiganiro Bunga Bunga Ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije mwese, ndi Eugenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro Bunga Bunga Ubuzima. Peteroli, inkwi n'amakara abantu benshi babikoresha mu guteka no gushyushya mu mazu. Impuguke zivuga ko ibyo bituma mu mazu haba imyotsi iri ku gipimo cyo hejuru, bikanagira uruhare rukomeye mu kongera umwuka wanduye mu nzu. Ni ikibazo gikomeye mu mazu adafite imiryango n'amadirishya ahagije atuma umwuka uzenguruka neza. Abantu barenga 3,800,000 bapfa imburagihe buri mwaka biturutse ku ndwara zifitanye isano n'umwuka wanduye mu nzu. Twavuga nk'indwara y'umusonga, kuvira mu bwonko na kanseri z'ibihaha. Abazahara cyane n'abatuye mu bihugu bifite umutungo uciriritse badakunze kubona uburyo busukuye bwo guteka. Abagore n'abana by'umwihariko nibo bagerwaho cyane n'ingaruka z'iki kibazo. Tunyarukire muri Nigeria aho abantu benshi mu byaro badafite uburyo busukuye bwo kwifashisha mu guteka. Guverinoma ya Nigeria ivuga ko abagore barenga 90,000 hamwe n'abana bapfa buri mwaka biturutse ku myotsi n'izindi ngaruka zo gutekesha inkwi. Sadatu Isa, umuturage wo mu cyaro cya Kupaduma mu nkengero z'umurwa mukuru wa Nigeria Abuja, aragerageza gufatiriza umuriro mu mashyiga ye gakondo kugira ngo atekere umuryango we. Numwe mu mirimo ye ya buri munsi. Inkwi niyo soko yonyine y'ingufu z'ibicanwa akoresha mu guteka, nubwo zihuzwa n'ibyago byinshi zishobora guteza ku buzima. Uburyo abikoramo kugira ngo inkwi zake harimo gukoresha peteroli n'ibikoresho bya parasitike bishaje, hagacucumukamo umwotsi mwinshi aba atarimo guhumeka wenyine ahubwo n'abandi bagize umuryango we. Muri iki giturage hari abagore benshi bahura n'ingorane z'ubuzima, hanyuma baja kwa muganga babasuzuma bakababwira ko uburwayi bafise babutewe no kumara igihe kinini bahumeka imyotsi yo mu gikoni. Sadatu ni umwe mu bihumbi by'abagore bo muri Nigeria batekesha inkwi gusa. Impuguke mu buvuzi zivuga ko umwotsi uva mu nkwi no mu myanda ya parasitike ari uteza nyinshi mu ndwara zo kubabara mu gatuza, umutwe, kanseri n'ibibazo by'imyororokere mu bagore bo mu majyaruguru ya Nigeria. Lokacin da mutum ya shaki wannan hayaki din zai sa hanyoyi iska din. Iyo umuntu ahumetse umwotsi uva muri plastike batwitse bigira ingaruka ku myanya y'ubuhumekero, bigateza ingorane nyinshi z'ubuzima, kandi mu gihe umuntu awuhumetse igihe kirekire uwo mwotsi ushobora gutera kanseri y'ibihaha. Umwotsi uva mu nkwi bacanye unateza izindi ngaruka ku bidukikije. Abashinzwe ibidukikije muri Nigeria bavuga ko barimo gukora ibishoboka ngo bahugure abaturage ku bijyanye n'izo ngaruka. Turimo kugerageza uko dushoboye nk'ikigo ngo dusobanurire abaturage akaga kari mu gukoresha inkwi kubera umwotsi uzivamo. Ariko imbogamizi ikomeye duhura nayo nuko benshi mu bazikoresha batuye mu cyaro bakanabaho mu bukene. Ntibashobora kubona isoko y'ingufu zo guteka zidahumanya utiriwe uvuga no kuzigura. Umwaka ushize Madamu Sharon Ikezo, minisitiri w'ibidukikije muri Nigeria, yatangaje ko buri mwaka abagore n'abana barenga 90,000 bapfa bazize guhumeka umwotsi n'ibindi bibazo by'ubuzima biturutse ku nkwi. Nubwo biteje akaga ariko abagore nka Sadatu bazakomeza gukoresha inkwi mu guteka bitewe n'ikibazo cy'ibura ndetse n'ubushobozi buke bwo kwigondera ingufu z'ibicanwa zidahumanya kikigaragara mu bice by'icyaro bya Nigeria. Muganga Yubrine Mora Gachemba ni inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri ku bitaro bya Nairobi muri Kenya. Aratubwira icyakorwa. Tubasha kubona ingaruka uyu mwuka uhumanya ugenda ugira ku babyeyi bacu. Hari abagore benshi b'Abanyafurika mbona bafite uburwayi bwa COPD, uburwayi budakira bwibasira inzira y'ubuhumekero.
bagaragaza ibimenyetso byabwo nyuma, kandi tubona ko impamvu z'ibanze yabwo ari ibyo bakoresha mu guteka mu gihe cy'ubuzima bwabo. Ubu abantu bararamba kurushaho, rero turakora isuzuma rirenzeho, ariko hari ikintu cyo kuba ubu tubasha gukora iryo suzuma kubera ko noneho dufite ibikoresho biboneye. Usibye indwara zisanzwe z'ubuhumekero nka asima, ubu turabasha gutahurira n'izindi ndwara zo kwivumbura k'umubiri ziterwa n'umwuka wanduye urimo uduce duto tuva mu bicanwa twanduza umwuka duhumeka. Kuba ahantu hafunganye, nta bwinyagamburiro buhagije no guhumeka uwo mwuka wanduye bigira ingaruka no ku bindi bice by'umubiri, bikaba byanakongera ibyago byo kurwara izindi ndwara nk'izibasira imitsi. Hari isano iri hagati y'indwara z'ubuhumekero zidakira ziterwa n'umwuka wanduye ndetse n'indwara z'umutima, kandi uku kwandura k'umwuka ntibiva ku mwotsi gusa. Hari ibindi bintu biwanduza nk'ibinyabutabire byo mu miti ikoreshwa mu buhinzi. Hari abantu baryama mu byatsi ku buryo ubwandu buvuye mu miti yica udukoko iba ikoreshwa ikajya mu bihingwa, nabyo bikaba hari uduce duto turimo ubwo bwandu tubivamo tujya mu mwuka, abantu bakaba bashobora kuwuhumeka. Yego nibyo, hari uwo mwotsi n'ibindi bintu, ariko turagenda tubona ko abagore n'abana barimo kujya mu byago bitewe n'imibereho y'ingo nyafurika ishyira mu kaga abagore n'abana cyane kurusha abandi. Guhumeka umwotsi wa bimwe muri ibyo bicanwa kandi bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri. Plastique zirimo gukoreshwa mu ngo kandi zanduza umwuka, gukomeza kuzikoresha bishobora kongera uburwayi bwa kanseri zihariye, cyane cyane izo mu myanya y'ubuhumekero. Uko gukomeza gukoresha ibicanwa nk'ibyo mu buryo buhoraho ntibyongera imyuka ihumanya ya carbone by'ako kanya gusa, ahubwo no mu gihe kirambye biteza izo ngaruka zindi. Icy'ingenzi kuruta ni ukubigaragaza. Mu byaro abantu bagomba kugabanya gukoresha inkwi zirimo gushyira abagore muri ako kaga, hakaboneka ubundi buryo bugezweho bwo guteka. Ikigo cy'Amerika gishinzwe kubungabunga ibidukikije EPA kivuga ko imyuka izwi nka dioxide de carbone n'utundi tunyabuzima bishobora kuboneka mu bintu biri mu nzu zacu, byose bifite ingaruka ku buziranenge bw'umwuka. Hari uburyo ibiterwa biri mu nzu bihindura imyuka yanduye, bimira imyuka mibi binyuze mu twenge turi ku mababi yabyo, bikawuyungurura bikaweza. Hari ariko ibikomeje kwibazwaho niba ibiterwa byashyirwa mu cyumba turyamyemo. Ibi byakunze kugibwaho impaka. Bamwe mu mpuguke bumvikanisha ko byaba byiza kubikura mu byumba igihe abantu bagiye gusinzira, bitewe n'uko nta rumuri ruhari mu ijoro, ku buryo byatuma ibyo biterwa bibasha gufata umwuka mubi bikawukuramo umwiza. Uburwayi butuma umuntu agira imyitwarire idasanzwe mu muryango buzwi nka autisme mu gifaransa, akenshi ntibusuzumwa ngo bumenyekane. Ahanini bunafatwa nabi. Uretse ko hashize imyaka muri Côte d'Ivoire hari ikigo gifasha abantu bakiri bato bafite ubwo bumuga. Hifashishijwe imbyino hari ibirimo guhinduka. Muri iki kigo cyita ku bana bafite ibibazo byihariye, umunsi w'ishuri utangizwa n'isomo ryo kubyina. Abana biyandikishije hano bari hagati y'imyaka 3 na 22. Bafite uburwayi bwa autisme burangwa no kugira imyitwarire idasanzwe, harimo abagaragaza kudindira mu bwenge no mu mitekerereze, ariko babifashijwemo n'injyana ndetse n'umwarimu wabo Mathieu Quadio, bose barangana kandi barifuza kwiga. Uyu mwarimu ni umwe mu bavuzi bake mu gihugu bavura binyuze mu mbyino. Binyuze mu masomo y'inshuro 2 mu cyumweru, bifasha aba bana kwakira ubumuga bwabo igihe babyina. Muri rusange ntibakunze kwitabwaho mu muryango mugari w'Abanyakote d'Ivoire. Ubuvuzi bwifashisha imbyino n'ijwi kujyana n'injyana no gukwirakwiza umwuka mwiza. Uyu murimo ufasha abana kumva muri bo batekanye nta kibazo bafite. Dukora ku bijyanye no kugenda, gukoresha ibimenyetso no kugaragaza ibyiyumvo byabo, kandi bituma umwana abasha kugaragaza uko yiyumva, akabikora yisanzuye nta nzitizi. Imbyino ifasha aba bana kugenzura neza imibiri yabo n'ingendo.
abantu baba barahejwe akenshi iyo bahuriye hamwe bashobora kubaka ubucuti. En plus, en danse-thérapie, nous ne mettons pas l'accent sur la technique. Intego ntabwo ari ubuhanga mu kubyina, ahubwo ni ukubaka imibereho myiza y'aba bantu. Binyuze mu kwiga kubyina dushobora gufasha umwana kuzamura imikorere myiza y'imikaya ifasha mu bice by'umubiri mu kugenda no gukora. Buri mwana mu bagera hafi kuri 90 bakiriwe hano agira gahunda ye yihariye hashingiwe ku igenzura n'isuzumwa yakorewe. Ikigo kibona inkunga nke cyane ya leta, kibeshejweho ahanini n'imisanzu itangwa mu kwandikisha abana ndetse n'ubufasha bw'abandi baterankunga. Inshingano y'umuhamagaro ku muyobozi wacyo Miyalature. L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Intego y'iki kigo mbere na mbere ni ubwigenge n'ubwumvane mu itumanaho. Iyo bageze aha tubigisha muraho, murakoze, murabeho, amagambo y'ingenzi mu kwirwanaho. Hanyuma iyo tubonye ibyo by'ibanze babisohotsemo neza, dusuzuma ubushobozi bwabo mu kubaka ubucuti. Celestine Kwadio afite umwana urererwa muri iki kigo. Avuga ko umuhungu w'imyaka 15 yateye imbere kuva hageze. Avuga ko bigoye kubona ubuvuzi abana b'Abanyakote d'Ivoire bafite ubumuga bwa autisme. Si ce centre n'existait pas, j'aurais continué comme au début, j'allais chez une ergothérapeute. Iyo iki kigo kitaba kibaho, nari kubandanya kumujana aho bamukurikirana. Namujana ku mwarimu amwigisha kuvuga. Vyari bizimbye kubera ko nishura amadolari 33 y'Amerika uko ndamujanye, kandi najayo burindwi, hakiyongeramwo umwarimu w'inzobere wamwigishiriza mu rugo. Umuyobozi w'iki kigo avuga ko ateganya kuzakimurira ahantu hagari, akubaka n'ikindi kigo ku buryo abana bafite ibibazo byihariye bitandukanye babonaho kwisanzurira babyina. Abashakashatsi barimo gukora ku buryo babafasha gucungira hafi ibimenyetso bya virusi ya corona mu miyoboro yashyizweho yo gutwara amazi mabi ahashobora kubika ubwandu. Ibintu bifite impumuro mbi ntibikiri umwanda gusa, byahindutse igikoresho cya gahunda y'ubuvuzi rusange. Amashuri makuru hirya no hino muri Amerika arahangana na virusi ya corona binyuze mu gupima umwanda w'amazi atembana nk'uburyo bwo kugenzura niba harimo utunyangingo fatizo tw'iyo virusi. Birimo gukoreshwa muri kaminuza kugira ngo abanyeshuri bamenye ko mu macumbi yabo hashobora kuba hari virusi naho hoba nta bwandu burahibonekeza. Abahanga bavuga ko ubu bwaba ari uburyo budahenze bwo gusuzuma abantu bashobora kuba batanazi niba baramaze kwandura. So to be able to detect an asymptomatic or prior to clinical test positive individual, kubasha gutahura indwara itaragaragaza ibimenyetso cyangwa se mbere y'uko umuntu ayipimwa kwa muganga ngo ayisanganwe, binyuze muri gahunda yo kugenzura imyanda n'ingenzi mu gukumira ibihe by'ubwandu bukabije. Ikigo cyitwa The Troy gikorera muri Michigan ku bufatanye na kaminuza Oakland bagiye gushinga laboratoire kuri kaminuza izajya ipima mu myanda y'amazi yanduye ngo harebwe niba harimo virusi. Abashakashatsi bavuga ko ibisubizo bibonetse muri ubwo buryo bitazabasha kugaragaza neza ingano y'ubwandu mu bantu baho amazi yapimiwe yavanywe. Bizaba bishobora kugaragaza niba ubwandu bwiyongera cyangwa bugabanuka. Icyo gipimo gishobora kuboneka mbereho iminsi ugereranije n'uburyo bwo gupima busanzwe cyangwa se ubukorerwa mu bitaro. Mu by'ukuri ntabwo bitandukanye cyane no gupima amaraso. Iyo ugiye mu bwiherero no mu bwogero usohora virusi, kandi ushobora kuba nta bimenyetso ugaragaza ariko kandi ugakomeza gusohora virusi. Abategetsi bizera ko amasomo yavuye mu muhate wo gupima virusi ya corona binyuze mu mazi yo mu miyoboro itwara amazi yanduye ashobora no kuzifashishwa ku bindi bibazo by'ubuzima mu gihe kizaza. Amakuru agezweho kuri virusi ya corona mwayasanga ku Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio.voa.com. Naha dusoreje uyu munsi, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze.